Bakunzi ba Josata TV turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mwaramutse amahoro. Hari inkuru y'akababaro, inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane y'urupfu rwa Mukurarinda Ale, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, umaze kwitaba Imana muri iki gitondo, aho urupfu rwiwe noneho rutangajwe mu buryo budasubirwaho. Ni nyuma yaho ku munsi w'ejo mu masaha ashyira saa 5 z'ijoro hacicikanye amakuru avuga ko uyu Mukurarinda yaba yitabye Imana, ariko kandi bigenda bivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho bavuga ko Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana, ariko nyuma yaho biza gutangazwa ko mu by'ukuri atitabye Imana, ahubwo ko yiriwe muri koma ku munsi w'ejo ku wa kane, ariko ko ataritaba Imana. Ariko kandi ibitangazamakuru byagiye byinshi bivuga byandika byemeza ko yamaze kwitaba Imana, ariko mu by'ukuri ntago ariko byari bimeze, yari akiri muri koma. Ariko mu kanya aka kanya nibwo noneho byemejwe bidasubirwaho ko uyu muvugizi wa guverinoma wungirije umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana. Amakuru y'urupfu rwe amenyekanye muri iki gitondo noneho, aho bimaze kwemezwa ko mu by'ukuri uyu Mukurarinda yamaze kwitaba Imana. Mu kwezi k'Ukuboza 2021 nibwo inama y'abaminisitiri yemeje Alain Mukurarinda ku mwanya w'umuvugizi wungirije wa guverinoma. Hanyuma Mukurarinda, nk'uko abenshi mubizi, yari asanzwe ari umuhanzi ndetse agafasha n'abandi bahanzi, ibyo twita manager. Mukurarinda rero yamenyekanye cyane mu ndirimbo yitwa Tsinda we batsinde, indirimbo yaririmbye, aho ari indirimbo y'Amavubi yaririmbye, mu by'ukuri akaba ari indirimbo yagiye amenyekanaho cyane. Yakoze rero imirimo itandukanye muri leta, aho yabaye umushinjacyaha akaba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda, ndetse umwanya yavuyeho muri 2015 ubwo yasezeraga by'igihe kitazwi mu bakozi ba leta. Reka ya Alain Mukurarinda ubundi yize amashuri y'incuke mu Rugunga, ngani mu karere ka Nyarugenge, akurikizaho amashuri abanza 8 nyuma y'uko hari habayeho impinduramatwara cyangwa se reforme, aza kwiga amashuri yisumbuye i Rwamagana mu icungamutungo cyangwa se economy nkuko byitwa uyu munsi, aho yize imyaka 6. Mu kwezi rero kwa gatandatu mu mwaka w'1980 asoza ayisumbuye, yasoje ayisumbuye abona buruse yo kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1991 yaje kujya kwiga mu bya science politique et sociale, ariko baza kuvangamo abandi biga science économique mu gihugu cy'Ububiligi, biza gutuma asaba guhindurirwa ibyo yari yahisemo, kuko bigaga imibare kandi we yanga, ahita ajya kwiga amategeko. Mu mirimo rero uyu Alain Mukurarinda yagiye akora, yabaye umushinjacyaha guhera mu mwaka wa 2002, yabaye kandi umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda, akaba yarabaye n'ureberera inyungu z'abahanzi bagiye batandukanye, aho yabaye manager w'umuhanzi Clarisse Karasira, hanyuma yaba n'uhagarara inyungu z'abahanzi bagiye batandukanye, barimo na wamenyekanye cyane witwa Igisupusupu, nawe yarebeye inyungu ziwe, n'uyu munsi akaba yaragikorana n'abahanzi hafi bya hafi, nubwo n'ubundi yari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Guhera ku itariki ya 14 Ukuboza 2021 nibwo yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Uyu Alain Mukurarinda rero urupfu rwe rumenyekanye kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 2025, aho aguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal azize indwara ya stroke cyangwa se indwara yo guturika kw'imitsi yo mu mutwe. Hanyuma kandi rero akaba yitabye Imana bimaze kwemeza bidasubirwaho muri iki gitondo ko aribwo amaze kwitaba Imana, ndetse mu by'ukuri bikaba byamaze gutangazwa no mu buryo budasubirwaho nyuma y'ibihuha byinshi byakwirakwijwe, aho abantu bagenda bavuga ko ngo yitabye Imana ariko yari akiri guhumeka.
u Rwanda rero n'umuryango muri rusange rukaba rubuze intwari, rukaba rubuze umuntu ukomeye cyane, rukaba rubuze umuhanga, ariko kandi ari nako dukomeza kwihanganisha imiryango yiwe ndetse n'abasize kugira ngo bakomeze gukomera kandi Imana imwakire mu bayo.